Abasore bararabanye simba mwana mfise ubwoba yarasimbye kugipuguru yacaguye yasanze atana kimwe kirimo cyane gose mwana ndatsinze mwe mwatsinzwe mwe murabahombye nkuko usimbye kugipuguru wacaguye ugasanga nta kirimo tambuka uje imbere uratsinze turabe namwe mwacaguye mu byo bipuguru byanyu katana kimwe kirimo va majambo ngo usimbye kugipuguru wacaguye ugasanga nta kintu na kimwe kirimo urabutsinze ariko usimbye kugipuguru wacaguye ugasanga harimo ikintu urabutsinzwe Musore wa mbere yasimbye senze atana kimwe kirimo kugipuguru wacaguye ngo nyene yaratsinze haje wa kabiri nakurikire asimbuke kugipuguru kiri imbere ye yacaguye yarabye umurinzi yaramwibiye mva mwana aja ku ruhande kwico gipuguru cyawe wacaguye nico takinura kimwe kiriyo umurinzi yaramwibiye twe turabibonye ariko mukecuru ntabibonye sorarangije yarosimbye kugipuguru yasanze atana kimwe kirimo yiweka basimba bafise n'ubwoba mwana ndatsinze urebe ndatsinze ariko nubwo kurabwunga uratsinze hari umukozi yanyeretse ko wahaye ruswa umukozi wanje kugira ngo aze gukwibira twabafashe n'amafoto uri kwatanga igiturire kugira ngo umukozi wanje aze gukwibira kumba umukecuru yarabizi ku musore bamwibiye none se hari ikibazo mabuja nakoresheje ubutunzi bwanje ntanga ruswa cyane gose ndabibona wumve biranejeje kuba wemeye ugakoresha ubutunzi bwawe kugira ngo uze gutsinda rino rushanwa binyereka ko wakwitaho umwana wanje umva majambo kumbe bano basore baje mu marushanwa kugira ngo batsindire umwana w'uno mukecuru rero nawe uratsinze wumva amajambo hamaze gutsinda abasore babiri bandanya hamo bisubona warabe ibyiwe ni mukecuru agerageza amahigwa yiwe ngo mwana aratsinze ndatsinze umusore wa nyuma afise ubwoba baje mu marushanwa kugira ngo batsindire umwana w'uno mukecuru Iwana kumba umusore wa nyuma kugipuguru yacaguye harimo ikintu hari amahwa yarasimbutse umusore byaramutsibuye ndapfuye baramutwenze yiwiga mbega ikijuju baramutwenze n'abana bo mu ngagari baramutwenze mwana birababaza mu ntwenga ntimuntwenge bonyene birababaza nkuko wabisemwo niwe wicagure kina gipuguru bigaragaza kaho amahigo wari ufise ubu ngubu urayatakaje pe uratsinzwe kuba wagerageje gucagura igipuguru ariko ugasanga icyo gipuguru harimo ikintu rero uratsinzwe va mu marushanwa ngwiki ikimbabaje suko mvuye mu marushanwa wapi ikimbabaje uko mwandetse nkasimba ku kintu kirimwe amahwa ibaze yo nkapfa soro urababaje cyane anje ikimbabaje nuko nkubonye urukura babazwa kuba amahwa ari yakuzibuye utari kurababazwa n'umwana wanje uhombye numvise mukecuru ndi musore wurababaje ubonye ubabaje cyane pe mpamvu nkubwiye uko nuko mbonye utababajwe no kuba uhombye umwana wanje ahabwo ubabajwe no kuba amahwa kuzibuye akari we nta kuntu wari kwitaho umwana wanje tumuka ndagenda umusore aratsinzwe mu mahiganwa yaraje gutsindira umwana w'umungagari umukobwa w'umungagari umva namwe amahiganwa yo gutsindira umwana wanje aracabandanya umwana we yaraje nakuki ko mungagari bwana bwakuriye mu mpangu karaje kaje kuraba nyene abasore mama we yamuzaniye kasanze bo mu ngagari yega mombe wambonye
ngiye kugutsindira cuki insore zo mu ngagari akobwa karaje umva mama wumve mama nakubwiye uze kuncagurira abasore bo mu ngagari bafise amafaranga n'abasore b'abakene ariko nawe wagiye kuzana abasore bo mu ngagari gusa mama bafise amafaranga nari nkeneye kumvangira kumba umukobwa we yarakeneye ko mama we yamuzaniye amano marushanwa abasore bafise amafaranga n'abasore b'abakene ariko mama we yagiye kumuzanira abasore bafise amafaranga gusa aribo baheganirwa umwana we umukobwa yararabye hari yakujya yansa no marushanwa kuko harimo abasore b'abakire gusa yararabye hari yakujya yabonye umukozi ariko arakata indabyo wewe bite ngo hano nkwibarize ntakana ko mu ngagari gahamagaye umukozi wabo umukozi yaragiye yambaye igisarubeti n'akarato n'agashati bisa nkaho ari umusore w'umukene umva nyegera nta kibazo nyegera umusore yari yifitiye n'ubwoba bwo kwegera umwana w'umubakire nagenda kubaze wanyemerera ukaza mwana w'amarushanwa ni watsinda uzaba umugabo wanje umva nyene mvimva jewe ndi ku kazi nyene ibyo bintu sinabijemo pe ntibinkwiriye no kunkwira umva wikwigisha wenda ndakuzi wemeye kuza kugusaba akazi mu rugo rwacu kugira ngo uze urandaba ndabizi we kuva na kera warankunda wabuze uburyo wabimbwiramo renda kwinginze injira mwana w'amarushanwa kugira ngo ni watsinda uze kuba umugabo wanje umusore yabuze icyo avuga mukecuru yumvise ko no musore yahoze akunda umwana we nyene yaramwemereye mwese batatu rene muzi muze mubandanye amarushanwa yanyu mukecuru yarabahamagaye yabahaye karibu muri munzu nako munzu mumbabarire sorry ariko nongira nibutse n'abatarakora subscribe mwese kuri no channel wikore nonaha kugira ngo ibintu bimere fresh bari bicaye ahantu haraje umukecuru abazaniye icayi yarabazaniye icayi bana gumubakire gwarari yimbombo ruti ibishashi hasi wana bariye zashukura rurangije ibishashiro bitahasi ariko ibyo bintu ni bibi wisanzaza ibintu hasi ngo iki ndabisanzaza nyene kuko uno mukecuru nta kandi kazafise nako gukubura naza bikubure wana fama jambo na abana bo mu ngagari urukura murusha arakuze aragusumba arashaje wimurusha ni wa musore wacu umukene mbisa wana none se urabona bahaye akazi umuntu ashaje nta abandi basore b'abakene bariho bari gugakora nibamwirukane nimba atabyashoboye bagende gushaka abasore bagifise inguvu zo gukubura wana sore yarayibonye acisha amagambo make umwana w'umukene bari kumwe n'abandi basore bo mu bakiri ese we birakubabaje uwo no mukozi niko kazi kiwe riga baramuhimba mukecuru nakinde ko yatangiye gukora amasuku aho bacafuje mukecuru yagiye gukora amasuku kubuza ushira ku kirato cyo wa musore w'umukiri ariko wagikecuru uri gukora ibiki curanzi cende umwana wo mu bakiri papa wanje kubonye rukura nkorera bino bintu yanakwica kino kirato nakiguza amafaranga menshi cyane nusubire no kunyikira nawe ndabire ibyo bintu mukoriye ni ibiki nawe nimba bikubabaje genda umufashe nakubwiye nimba bikubabaje genda umufashe ntagire ndi jambo subira kumbwira sore ntakindi yakoze yarahagurutse kugira ngo afashe uwo mukecuru nawe nyine byamurenze abonye abandi bana bakora musuzugura reka ndagufashe mabuca anamwita ngo mabuca hari wavuyeyo n'udukweto twantushingeho umusore arabye yasanze ari mukecuru
umva rero ndabakeneye mu nzu ntimuceregwe munyaruke mukecuru avuga n'amajambo make ntimuceregwe munyaruke mu nzu byaravuyeyo bambaye amakoti uturato twiza iki umusore nawe yambaye agasarubeti agashati byaramugonze mbisa byaramvyo mu ngagari shabiri yemera umusore we twabonye avuga amagambo make kandi afise n'umutima mwiza gusa umukobwa we yamubwiye ati wenda kuzi wemeye kuza gusaba akazi mu rugo rwacu kugira ngo uzurandaba byoroshe ndabizi ko nkunda ariko wabuze uburyo wambwira ko nkunda emera uze mwana marushanwa ni watsinda urabunsindiye pe urabutsindiye umutima wanje umusore nawe nta kindi yakoze nyene yaraje mwana marushanwa arabe ko yaronka amahirwe yo gutsindira uwo mukobwa wa mukecuru yakuye isura akasani kumbe yari wa mukobwa yari yambaye isura y'abakecuru kugira ngo apime bano basore batatu urabe bya bintu usuzugura abantu bose ubonye basuzuguye umukecuru bibaza ngo ni umukecuru kumbe ni wa mukobwa we ko barahigana nawe ndabiri hano umukobwa ahita abona umuntu afite umutima mwiza byarabaye babinjije muri saro umukecuru yababwiye ati genda muhure n'umwana wanje arabategereje muri saro kuko yavuyeyo hari serumu hari kakagare kagiramwo abantu bagwaye ubumuga bwo kudatambuka hari hakurya hari n'isanduka none se mombe ibi namwitango na mombe umve nose mombe bino bintu n'ibyiki nyene byo nari nshaka ndakeneye ndabereka hazaza hanje ngira ndabereka hazaza hanje ndukumwe n'umuntu umwe muri mwebwe azanyitaho mva amajambo impamvu azonyitaho kubera ko nzaba ngwaye cyane ndemvye ati nzaba ngwaye cyane kandi ndemvye rero ntabarambiye ntavuze amajambo menshi cyo nababwira cyo nuko je tagiye nkifise cyo kumara hano kwisi ntagiye nkifise cyo kubaho kubera ko ndagwaye cyane ndagwaye mu minsi mike ngiye gucamwe mwabino bintu mubona hano imbere mva amajambo nzoca mu yo serumu mubona ninava muri serumu nze hano ku kagari ariko kano kagari sinzashobora kugatambukiramo nje nyene nuko nzaba mfise umwe muri mwebwe azoba ari karanyitaho barumiwe ngo kuki uzogira mu kagari mva amajambo umukobwa ariko arababwira hazaza mu minsi mike cyane agira apfe baravuga ati je ntagiye nkifise cyo kubaho hano mu isi pe ati mwa kino gihe gito nsigaje kubaho hano mu isi bino bintu nibyo ngira ncemo rero umunsi nzova mu kano kagari mubona ntandi hantu nzaja sinzokira sinzoba nyitambuka wapi byose bizorangirira mwino sanduku nyine mu majambo make byose bizorangira mpfuye nzova mu kano kagari nja mu isanduku mve harumiwe none se mombe kimwita mombe ese mombe bino bintu ni imikino canke nakane gakino mama wawe ashaka kudukinisha tubwire nimba ari bigeragezo tubimenye wana ndarambiwe ibintu by'imikino mugwa mutuzanira mu bindi ko ndababwira n'ukuri bindi ko ndababwira biriseriye barondoye kumba umukobwa aragwaye niyo mpamvu mama we yagiye kumuhitiramo umuntu azamubera umugabo kuko mama we afise ubwoba ari mu myaka ya zabukuru avuga ati mwanya n'umwanya je napfa nkasiga umwana wanje agwaye adafise n'umuntu numwe yamwitaho reka mushakira umugabo afise umutima mwiza haba ari wazomwitaho niyo mpamvu mama we yagiye kumushakira umugabo niyo mpamvu n'uno mukobwa yavuga ati mama nari nkeneye ko wanzanira abakire n'abakene umuntu afise umutima mwiza bari wazanyitaho mama niyo mpamvu umukobwa yavuga ry'amajambo
avuga ati mama warukwiye kuzana abasore b'abakire n'abakina pana kuzana abakire gusa mama. Niyo mpamvu umukobwa yavuga ayo majambo. Oya bino bintu ntibibaho. Umva rero muko je ntabwo ngiye kukwera umuganga, jewe singiye kukwitaho mu gihe uzaba uri mu Kigali wana. Je kuko sindi umuntu yitaho abantu bibimuga. Je ndigiri umusore wa mbere yumvise ko biri seriye, yumva ko no muryango ushaka umugabo uzakwitaho no mwana wabo mu gihe umwana azoba yagwaye hagendera mu kagari bidakunda nuko atambuka. Umusore wa mbere yaragiye avuga ati ibyo bintu je sinzabishobora pe. Ciwe nje kuba umugabo wawe, sinje kuba umukozi wawe, sinje kuba umuntu azakwitaho muko. Mbisa nigiri. Umusore wa mbere yaragiye, hasigaye abasore babiri. Mva jambo. Ariko je ndemeye kuzakuba uruhande rwawe pe. Jewe nta ntamwe ndi buje, byose ndabyemeye pe. Nzakuba uruhande rwawe, haba mu bihe bibi haba mu bihe byiza, nzaba uruhande rwawe. Umukobwa yarumiwe kumva amajambo ariko ava mu kanwa k'umusore w'umukire. Ndabizi ko twese abantu bose turi hano ku isi buri gihe twama twipfuza kuronka urukundo rwa nyagumu, abantu badukunda, urukundo rwa nyagumu abuno ubuzima bwacu. Ndabyumva pe ndanagutahura. Numvise ngo usigaje igihe gitoya cyo kubaho hano mu isi, ariko mu ico gihe gitoya usigaje cyo kubaho hano mu isi, nzaba uruhande rwawe. Byose nzabikora, nzakwitaho mu gihe uzaba urwaye. Umusore yarabyemeye, umukobwa nawe yari yiruhukije, yaranezerewe. Urakoze. Sinaretse ko ufise umutima nk'uyo nguyo mwiza, ariko reka nizere uwo mutima kuzawugumana, kandi reka nizere kuzamfasha gutanga umutungo wanje wose muri bantu bagwaye ariko babuze amafaranga yo kwivuza. Umva amajambo. Umusore yarumiwe. Umusore yarumiwe. Uwo mutima uzawugumane pe. Muko ngo iki? Umusore we yabwiye umukobwa ati je byose nzabigufasha mwo pe. Nzakuba uruhande rwawe kugeza upfuye. None umusore yumvise umukobwa amubwira ati sinenzi ko ufise umutima mwiza nk'uyo nguyo, kandi reka nizere ko umutima uzawugumana, kandi reka nizere ko amafaranga yanje yose igihe nzaba ngiye gufa kuzomfasha kuyaha ba bantu bagwaye ariko babuze amafaranga yo kwivuza pe. Uzagumana uwo mutima mwiza. Umusore yumiwe. Ngo iki? Ushatse kumbwira ko umutungo wawe wose uzowusigira abantu bagwaye kugira ngo bivuze muko? Ibyo ntibyabaho pe. Umutungo uzawusigira ciwe. Umva amajambo. Umva amajambo. Kumba umusore yari yemeye kwemera buri kimwe cyose ngo azafasha uwo mukobwa, kubera ko nyine avuga ati wana uzapfa wundi mutungo wawe wose ndawusigarane wana. None yumvise ko umukobwa wapanga avuga ati umutungo wanje wose nzawuha ba bantu bagwaye ariko babuze amafaranga yo kwivuza. Umusore yari yipfumbuye wapi pe. Wapi byange byose nabishobora. Bose baragiye. Muri ba basore bose baragiye. Hasigaye umusore umwe wonyine. Hasigaye umusore umwe wonyine. Ese nawe utegereje iki? Nawe genda sohoka. Ndeke nje nyine. Umusore wo gusohoka yaraje yegereye umukobwa. Wumve? Umusore yegereye umukobwa. Ubwo aramubwira ati sohoka nawe utegereje iki? Je nta hamwe ndi buce. Kubera ko ngiye kukwitaho. Umva amajambo. Abandi bavuga ati jewe nzakwitaho, ariko umusore waje avuga ati nta hamwe ndi buce pe. Habwo je ngiye kukwitaho guhera uno mwanya. Umusore yanse kugenda, kandi yumvise buri kimwe. Yumvise ko n'amafaranga umukobwa azayaha abantu bagwaye ariko babuze amafaranga yo kwivuza. Ariko umusore yanse kugenda avuga ati jewe guhera uno mwanya nje kukwitaho muko. Umva ndabizura umuntu mwiza pe. Mubikeneza ko umukobwa nyene yamubonye nacagera yihindiye umukecuru, yabonye ko umusore afise umutima mwiza. Ndabizura umuntu mwiza, ariko sinakwifuza ko wakwishira mwa bino bibazo. Oya ndapyanse, genda pe. Genda. Umukobwa byaramurenze. Umva nyumva.
bino ndikunda kubwira nukuri. Ariko hari ico nshaka kukubaza gato uva amajambo. Ese nta kintu wakora kugira ngo uvugwe ukira? Nta kintu wakora kugira ngo uvugwe ukiri iyo ngwara yawe? Cyane gose kirahari pe, cyane gose kirahari. Wumva amajambo w'umusore amubaza ati nta kintu wakora kugira ngo uvugwe iyo ngwara yawe uyikire? Umukobwa waramwishyuye ati cyane gose kirahari pe. Ico kintu nta kindi ni kuja kwa muganga bakambaga. Umva amajambo. None kutagiye nagize ubwoba kubera ko amahigwe menshi nayo gupfa, kubera kugukira na amahigwe make cyane yo gukira. Umukobwa yagize ubwoba bwo kuja kwa muganga ngoma umubage. Umukobwa gwaye zangwara mbi, zangwara uje kwa muganga bakakubaga, ariko mbere yuko bakubaga bakuzana impapuro kugira ngo usinyewe n'umuryango wawe. Nihaba ikibazo nyane kibazo kizabe mwasinye impapuro. Zangwara kubwira ati mahigwe menshi nayo gupfa, kurokoka n'amahigwe make. Umukobwa yagize ubwoba. Rero nari nkeneye umuntu yamfasha akama ibyiringiro, akama icizere, akandemamwo icizere. Ni kwa kundi ubutinya ikintu, ariko wagira umuntu basi byibuze aguha icizere, agutera ka courage, ico kintu kagikora. Umukobwa niwo muntu yarakeneye, amuha courage. Nakubwiye ndanagusezeranya ko ndi kumwe nawe, kandi guhera ino saha ngiye kukwitaho. Nzaba uruhande rwawe, kandi bino bintu tuzabicana mupe. Ndizeye ko Imana iri kumwe natwe. Ubundi Imana niyo ya mbere. Nubwo abantu bakubwiye ati iyi ngwara urwaye we ntuzokwigerukira, ariko Imana iragukora igitangaza ugasanga iyo ngwara urwaye birangiye ukize. Umusore yamubwiye ati Imana iri kumwe natwe, kandi bino bintu tuzabicanamo. Ofise kujayo. Ubwo yarakeneye umuntu amuha ka courage, amuremamwe icizere. Imana iri kumwe natwe cyane. Yo musore wo mu bakene, ibintu byananiye gukora abasore bo mu bakire bafite amafaranga, ariko umwana wo mu bakene arabishoboye. Kumbe na mukecuru byose yabyumva, mukecuru ikiganiro cyose yacyumva. Yo mukecuru amarira yaramwishe, amarira yarakorotse kubona umwana we aronse umuntu byibuze amuremamwe icizere, wa muntu amuba hafi. Byo mukecuru yari yipfuza ubu ngubu arabibonye. Mukecuru yavuga ati jende mu myaka ya zabukuru pe, mwanya n'umwanya napfa, ese niyo napfa umwana wanje ninda azosigara aramwitaho, amube hafi amukunde. Ariko byibuze umukecuru birangiye abonye basi umusore azakwitaho umwana we, azakwitaho umwana we. Natwe twasize umukobwa abonye umuntu amuremamwe icizere, yari yarabuze icizere, yari yakiye kagiye gupfa, ariko birangiye umusore amuremye mu icizere, amubwira ati aba mu bihe bibiri mu byiza zakuba iruhande rwawe. Ngo nanje nakeka ko uyu munsi n'ukunguka kagenze, nongera nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri ino channel, ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamo kandi gasobanuye urukundo kanaryoshe. Nongera mvuga ati yari tapfa nk'ibisanzwe. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.